ابو يوسف، نعم. بتعمل ايه يا غالي؟ بخلص شويه شغل كده على اللابتوب. طيب ماشي، انا كنت بس عايزه فلوس عشان انزل اجيب شويه طلبات كده للشقه. عايزه فلوس؟ حاضر من عيني. عايزه كام يعني يا ام يوسف؟ يعني في حدود 100 جنيه كده. 100 جنيه؟ واعز من ال 100 جنيه يا ام يوسف والله. تسلم لي يا رب. اتفضلي يا ام يوسف. دي كام؟ دي 100. 100؟ ماشي، اتفضلي شوف انت عايزه ايه وروحي هاتيه، بس ما تتاخريش عليا. ماشي يا حبيبي. تمام. ماشي، مش عايز اي حاجه. تسلمي، خلي بالك على نفسي. ماشي، بعد اذن. اتفضلي يا ام يوسف. ايه دي؟ دي فلوس والله، لقيت فلوس ما شاء الله. 200 جنيه، اول مره الاقي الفلوس زي كده. ده انا اروح بقى افرح ابو يوسف. الله، انا مش مصدقه بجد، انا هفرح ابو يوسف دلوقتي. انا مش مصدقه ان لقيت فلوس، يعني اول مره في حياتي الاقي فلوس كده في الشارع. انا طايره من الفرحه. ما اخبط بقى عليه كده وافرحه. ايوه مين؟ افتح يا ابو يوسف. ايوه ثانيه واحده. افتح ايوه بسرعه. نعم. انا فرحانه قوي، قال انت ايه اللي اخرك كده الاول؟ لا بقول لك بعدين ايه اللي اخرني. طب ايه اللي حصل؟ فرحانه كده ليه؟ طايره من الفرحه. ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا انا هقول لك بقى جوه. يلا طب فرحيني معاكي. لا اقول لك جوه، يلا. ماشي. انا طايره من الفرحه، مش مصدقه بجد. يا بنت قولي لي في ايه اللي حصل؟ ما اعرفش بقى ايه اللي حصل. طب احنا دخلنا جوه بقى، قولي لي ايه اللي حصل. والله يلا بجد انا اول مره ده يحصل معايا. ايه اللي حصل؟ ما تقلقنيش اكتر من كده. في ايه؟ 200 جنيه. لقيت ايه؟ 200 جنيه في الشارع. لقيت 200 جنيه في الشارع؟ 200 جنيه لقيتها في ايه؟ في الشارع وانا ماشيه. وانت جايه مبسوطه قوي كده ليه؟ مبسوطه، لقيت 200 جنيه. اول مره الاقي 200 جنيه ده. عارف يعني ايه 200 جنيه؟ ده معجزه. امال ايه؟ طب اقعدي يا ام يوسف. في ايه؟ اتفضلي بس اقعدي اقول لك على حاجه. طيب. قعدت يا سيدي. صلي على النبي يا ام يوسف. صلى الله عليه وسلم. هي ال 200 جنيه دي بتاعتنا؟ ماشي، بس انا لقيتها تبقى بتاعتي. لا هي مش بتاعتك. عارفه ليه؟ ليه؟ لان هي واقعه من حد زمان، حد غلبان زمان. واحد كان راح يجيب علاج لابنه، واحده راحت تجيب علاج لابنها لبنتها، فوهي ماشيه كده قامت واقعه منها. اكيد واقعه من حد ماشي في الشارع غلبان مسكين. ماشي، بس هي وقعت وانا خدتها. انا لقيتها، انا اللي خدتها منهم. ماشي يا ام يوسف، بس الحاجه دهيت مش ملكنا، مش حلالنا. الحاجه دهيت ما ينفعش اللي احنا ناخدها. طب انت المفروض يا ام يوسف كنت سالت عليها الاول في الشارع، يعني سالت الناس كده، او سالت البيوت اللي حوالين المكان اللي انت لاقيه فيه الفلوس ديت، وسالت الفلوس ديت بتاعت مين. ماشي، بس انا اسال ليه؟ حاجه لاقيها المفروض اخدها بقى ليا. الصراحه يا ام يوسف ان كده حرام. انت فرحانه بس ما تفرحيش في حاجه مش ملكك. المفروض يا جماعه اي حد يلاقي فلوس يسال عليها الاول، يعني يسال واحد واثنين وثلاثه، واللي يجيب امارتها يديها له، لان الحاجه دهيت الفلوس دهيت مش بتاعتك. يا اما لو ما لقيتش صاحبها ممكن تتبرع بيها لاي حاجه، في جامع تتبرع بيها لحد مثلا محتاج كده. ولكن اللي انت ما تاخدهاش لنفسك فكده حرام. فالمفروض دلوقتي اي حد يلاقي فلوس يسال دي فلوس مين الاول قبل ما ياخدها، وما تبقوش فرحانين كده اللي انتوا لقيتوا فلوس في الشارع، لان الفلوس ديت مش بتاعتكم، ما تخصكوش، لان المال ده مش من حقكم. فما تتبسطوش قوي كده ولا تفرحوا قوي كده. وفعلا زي ما قال ابو يوسف، ممكن تكون واقعه من اي حد محتاج، اي حد مثلا كان راح يجيب بيها علاج، اي حد كان اللي هو بصوا يعني غلبان في احتياجها. فيا ريت يا جماعه تكون الرساله وصلت. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه والمتابعه، وتشيروا الرساله ديت عشان ناس كتيره تستفاد. يلا نقول لهم ايه؟ سلام عليكم.